Tražio sam faks, ali posao nema. Tu nije kraj, imam i drugih problema. Živim sa starcima, iako me neko pita. Nemam ni curu, ni kju, ni kilca, ni da. Tražio sam posao, nije da nisam znao, al sam uvijek bio otpisan i to sam znao. Javljao se na oglas i išao na intervjue. Kaži, u facu ti pljuje. Stari odavno ne radi, stara na minimalcu. Ovo je nadrkani, kukuri oko na pauzu. Ne može se pošteno ni na kauči, zvali tada ne smeta. Mama kaže, hajde Ljena mrcino, digni te guzicu, samo pođi televizor da se vidiš gubicu. Ugodi se na nečeg, evo skramsio se za pet, imam posao, žena i ne bolje da go me. Evo sad je i kredit, dobio pa će u novi stan. Dijete, auto, udobnost, a ti još sisaš maminu sisu kao krpe. Barabo! Kako ćeš živjeti na maminoj grbači? Kako ćeš živjeti Na maminoj grbači, na maminoj grbači. Kako ćeš živjeti na maminoj grbači? Kako ćeš živjeti? Ponekad ja se kladim, to mi je jedini prihod. Najčešće izgubim, a se ne širciram pritom. Odem kući, lijepo sjednem u fotelju, upalim tekmu i pustim starce da melju. Neki osjećaj me lovi, neka rezignacija oko mene samo sivilo. Depra i stagnacija kad zbrojim svoj trošak i rashod i prihod. Meni je najbolje tako, ja se ne žalim nik. Mislim šta da vam pričam jer ne želim sebe vadit. Al bolje džaba ležat nego džaba radit. Meni ne treba ništa, sasvim dobro mi ovako. I kad razmislim malo baš se naviku plako. Imam za pit, jest, ostalo ne pitam. Osvojio sam master ligu, zato sam si pitam. Zato sam se pitao kako ćeš živjeti